Kolasib-ah Faina Hapta sangni somni pathum honna hman ane. Vawiin Pentecostal Youth Department Northeast India ten kumtina anmanchin Social Work Day ania Kolasib Venglai Bial PYD te chuan Project Veng atanga Tumpui thlengin kawngpui le akama bawlhhlawh omte an chhar fai. Zoram Drivers Union Sub Headquarters Kolasib ten Vawiin khan Kolasib le Vairengte inkar National Highway Kawngchhia an tlawh. Kirtute Zibai ule Lalthanmawii kania CHANCHIN THAR lo ngai thlak chhun zomang. Kolasib-ah Faina Hapta sangni somni pathum honna hman ane. Sangni somni pathum khwangchoi thla ni hne kumtina hmanchin October ni hne atang October ni ret sangni somni pathum inkar chunga kar khat off faina beipui thlak Faina Hapta kalpui tur Vawiin khan Kolasib district tan Kolasib Project Venga DC office twal zola district borsap Kolasib Town Sanitation Task Force Chairman Pvt.Ltd sang an hong Borsap Pvt.Ltd sang chuan India ram faina ni Swachh Bharat Diwas atan India nampa Mahatma Gandhi pian champhaphak man ane chu thil in hme tak ani thu soin Mahatma Gandhi khan na tho tam tak zinga angai poimo chu faina ani a India ram kan fai lo kha ave ma athu soile a chanchin bukal tlangin faina atlang au puina sahle ani ati Mahatma Gandhi, John Wesley le Florence Nightingale te thu soile nun atanga faina poimo zia tarlangin mirau puya piangin faina an ngai poimo a ramchang kanga piang an fai thina ti a Kolasib district to state kotso ani angin rammel lanna ani a pon lama tanga local tele district dangmi te tan po faina konga enton tlang ni turin chanlak atrol ani ati faina chu midang kuta da me lava mitinin mani chewa bulchana midang ko hmuh tu ni zel apoi mo thu soin faina hapta a chau ni lo kum to na Vairengte rin faina chu kan nuna a betla tur ani ati Kolasib district mi puite chu faina konga theitop chwa zel tur chawin asom ngalani faina hapta honna inkhom hi UDNPA Kolasib-ah SDS pu edi zonun kiman kai shoin upa RV thansang adia konchon hun sera manga Kolasib District Urban Development Officer P. Christina Lilmuan Zoli chuan inlom na thu soin September ni sompanga atanga October ni hne sangni somni pathum inkar chunga Kolasib District a Swachh hi H.VANLANGHAKA faina konga malakdan report pek ba ka Faina Hapta chunga malakdan tur asoi fia buka UDNPA Kolasib Inspector of Sanitation pu Zarliana ka ishwain kalkhom te chu faina thotiam Swachh ta pledge antiam rola Kolasib Joint VCIO Chairman Pusiro Tram Loile Kolasib Headquarters YMIO President Thomas D. Lalthanmawii ten thu an soya zai thiam zai ngai thlak ni bokin UDNPA Kolasib-ah Serdar purau thang de la chon lom thu soin hun akharani Faina Hapta honna huna hian sarkar official te VC member Swachh Bharat Mission Urban Local Ambassador te tlawh ngai pol shrai tu tele chanchin bumi te antelani Vawiin Pentecostal Youth Department Northeast India ten kumtina anmanchin Social Work Day ani a Kolasib Venglai Bial PYD te chuan Project Veng atanga Tumpui thlengin kawngpui le akama bawlhhlawh omte an chhar fai Social Work Day an thochan ma hian Project Kaushan biagina PYD member te lut khomin upa PC Lalthanmawii President PYD chuan Social Work Day man ani chante asoya heminu hian kongsira bawlhhlawh omte charin an natlang zui ngalani Kolasib diakon Bial PYD chuan sanin han Kolasib Traffic Police ten Tangralin Zebra Crossing Vel rong an hnoi thadona Vairengte kon Bial PYD chuan not thingliana school le avel anti fai ba ka Vairengte kon biakin le pastor quarter che vel anti fai bokani Zoram Drivers Union Sub Headquarters Kolasib ten Vawiin khan Kolasib le Vairengte inkar National Highway Kawngchhia an tlawh Zoram Drivers Union Sub Headquarters Kolasib te hian Vairengte le Kolasib inkar National Highway kawngpui chelai te chu ahmuna kalin an enfia kong siam nan hian manrua engzat nge nga yang ti te enfein until modan te chu Kolasib DC soipui an tumle thu an soya sarkar atanga khwar hno na turlung an hmuh thei chuan natlang tho chu anin huam thu an soine Vawiin kong en na hian Kolasib-ah ka Vairengte branch bilko clear unit le saipai unit te antela an rising day voice som na lom na Chahlui Vairengte an kil ho ngalani Nimin chomhadar som pakhat khan Mizoram upapol bilko clear area chuan upateni voisom thum pathum na lom na hun bilko clear community hall an mang he huna hian pu Henry Mal som tlawng BDO bilko clear chu khwalian ani a khwalzo omatan pu Silian zole MOP district headquarters man ani
pusilal ki ma vice president kai shoya hian khwalian pu henry chon khovel pum hwapa upateni International Day of Older Persons mang turakal khomte chewai bukin kumsomtum pathum liamta December ni sompali sangkha jakwa somkwa khan United Nation General Assembly chon October ni khachon International Day of Older Persons atan man ni se ti in thutlok na siama akumle sangkha jakwa somkwa pakhat October ni khata changin he hun hi kumtin man ani ta se ani Kumin heni thupui chu fulfilling the promises of Universal Declaration of Human Rights across generation ti ni a he thupui na tumber chu upati digna chanvo hum him sakle an mamote shiat puya thangthar jok te poin upati digna chanvo an shia chauzel theina tura malakhi ani ati Pohenre chon khovel ukum upate hi an pung zela mithiam te chu danin kum sangni somnga a chon kum somruk panga chunglam hi khovel mi pui za som pasari zet ani to dona mishing paruk khom zinga pakhat chu kum somruk panga chunglam ani zel to don ni in a chot he hian ram le khotlang nu na kum upate poi mona alantir ni in a soya thangthar te zinga ai upale kumlama upazok te zalo na le ngai saklo na atam chhotial tel mei hi apoi hle mei ti in kan dam miao chon upat bak ma ba kan nei lawa nakin loka chon upa kan la ni ve don ai upa te musit le ngai saklo tu chon an upat huna musit a endong an latwar ve theya kan chunga tlawe lo tura kan duang hi chu tilawng mila athale me upa te an chia hi pathiani na sha kan chunga atlapal hlo da ange ti in thangthar jok te afuya upa te chu share reng na bom kan ro hlu te in ni ti in video chon an ton shiat an thiam le fin na te manalei rwal ani lo ti in sarkar kaushan le khotlang khalngila kaldandik nundandik zirtir tura an fuina ai hlu omlo ti hriat saka midangte khalngil tura tun ai na sa hian pen chhuak zel turin acha bokani he huna hian branch asang sang leng khom zai mangin anin ti seka pakhatna tuitha veng branch ni in panina dor veng branch an ni a pathumna kwalmoi branch an ni bilkotler area MOP branch kwa mek bokani upateni lomna huna hian khwalzo om pusilian zwala president MOP district headquarters Kolasib pupi silal din puya VCP bilkotler south pupi bawlhhlawh president joint waime bilkotler puke biakmoya VCP bilkotler north PR Lalthanmawii vice president joint MHP ne na changte in thusoi ngai thlagani a special item sang clear le ngai thlak hau ani bok Bilkotler Zone Volleyball Association 10 First MLA 6 Serlui Constituency Inter-Village Volleyball Tournament Saipai Volleyball Court and Boat Sai chu Inrini Khan Kharni in Bial to MLA Pularin Sangaral te chuan hmanpui MLA chuan thalai te ruihlawin ati boilau in fiammi inge mozat omchulo momati thu soya thalai te mason na chungai to ber ani thu te athei ang to ka ma alak thu te soya MLA chuan thantlen ani chuan MLA kap chu nei chunjom ani don thu le Kolasib district chunga prize money sang ber ani tur thu asoibok match final Vairengte VC2 chuan 3-0 inside pom VC an nia mipa Vairengte VC1 in 3-0 bokin Bilkotler South an nia champion trophy baka chengsing ni sanga andonga panina in trophy le chengsing khat sanga andonga ne Khozol Deputy Commissioner Office Building Tharle District Sharing na lungphun honna chu Vawiin Khan nei ani a Deputy Chief Minister puton loi chuan khwale ni in lungphun le office building te hi ahonga Khozol District Information Booklet atlang zar ngalani Deputy Chief Minister chuan District Sharing na lungphun naltak le dis office thatak mei man the pe fel ani ta chu lomamati thu asoya he hun hilim taka mang torin kal khom te chu acha ani Khozol District lungphuna hian mizola le pasal thawai sen kumpino sarkar laka Zarliana swal tu CHANCHIN THAR lan ni chu lomamati thu asoya mizo nam thinlung choi sang zel tu ni theise adu thu asoi Deputy Chief Minister chuan District muthaya thoktu masate chu he huna hian sha reng thu soin chibai abuka District chuan mi puite rel ru te lomin malampan mason zel turin tumruna le te magna rel ru ape ani ati Khozol District mi puite chu DC office thar hlotlin zel na tura tan hauna tho hauna le tan rwal na keng nung zel turin acha ngal bukani tui changbial tu MLA puton lue chuan shipui lengin company z sarkar thuchel ma se sarkar in thei patopin mason na athok mek zela Khozol District chunga ngai po sarkar office somni palida ani to ti atar langa revenue office ti changtlunte district local administration office le district transport office te bun te po machopa atel thu asoi Deputy Chief Minister chuan Khozol District Hospital chungchang po he huna hian soin donor ministry chuan khumsomnga omna tur Khozol District Hospital sangna tur apom to ti asoya specialist doctor in damdoi in a thuchil theinan post siam ani to thu asoibok
Khozol DC Office Building Thari Special Assistant to State for Capital Expenditure 2020-21 noya sum hmuh cheng noi sangkhat manga sakania mizo pa chiara chhong le sangni in square meter sangni za som pakwa point pani paruka zawani Khozol District Chadring na lungphun hi DC Office Building thar kota phun ania lungphun hi fit som pania sei fit som pania sangani Khozol DC Office Building thar le District Chadring na lungphun hi Khozol DC kel ro hlu chuan kwai shwain inlom na thu asoya Senior Engineer Pvt.Ltd Project Division Pularem Road chuan technical report pe a Chief Minister Zoram thanga thucha chhar chhona hun hman ani bok Lalthanmawii kumsomni pasari daughter of Zarliana Darlawng khua Delhi Police tutuk in Darthum Velkhan Delhi a inluahah thi hmuh ania Darlawng khua atanga thudun dani Lalthanmawii hian dar khatvela anawnen mobile phone mangin an lain bia a anno anawin abile tor chu alak theilo awangin a uchante mizo Delhi Police chu bia in an vocal chuan in oklumin an va hmuh ania Delhi mizo shrai tu tin atanga thudun dani Lalthanmawii ruang hi voina postmortem ani dona postmortem result atanga athi chan hi shat ani ang thuchiang omma a namdang kutwara thi anga social media thudar chu tha anti lo thu Delhi mizo shrai tu ti chuan an soya postmortem result zirin police in atul anga ma an la ang anti MPCC President Pulal Soda chuan ramle nam enkol torin shrai tu chama mona aman mo thak to ti asoi Sesong Venglai Community Hall at Chalfil Bial Congress Joint Block Conference in Rinni Manpui na a MPCC President Pulal Soda chuan pathian in ramle nam mipui min pe a heng enkol tur hian anga ina sia sarkar tha sarkar fel faile atol ang zela sarkar chi chuak thei ei ruk na omlo sarkar kan mamo achumi tur chuan shrai tu tha kan mamo hi aman mo thak to a hi Congress hian kan ti thei kan rin tlak ti kan sia ati Pulal Soda chuan ramin sumle pai thuk takin har satna atoka naupiang hlimpo leiba singtel nei sa angin har satna antoka chutiang kara thalai nun na chan sha tur tam nutuk le ni tin mai roi hlau noi tel man ani a mizote hin nam tlem te an ne to te po ni se hun lo tak boral hi anui oma wangin thalai ti hian kong dik an zo fat angai to tak zet ti asoi Pekhok lei tu rin bun chin angaya ma se electric ero enge ani tia khoi chin chi ani lo ti soin Pulal Soda chuan ram enkol hi en chin chi ani lo angong analutuk khovel ram sang sang sarkar an en chin ngai lo an thria chian sa an thlang thin chu wangin kan ram kan nam kan sa khwa hum him to red Congress Party sarkar angai ati inkhom hi ADCC General Secretary Pukela Siam Lena na kai shoya kumin MLA in thanlo tora Chalfil Bial Congress candidate Vairengte thanga van chongpo in thu asoyane Inkhom hi ADCC General Secretary Kolasib Lianan akai shoya kumin MLA in thanlo tora Chalfil Bial Congress candidate Vairengte thanga van chongpo in thu asoyane Khatizong CHANCHIN THAR kan puan thei chu ni